Priču o Brazilcu iz Bijeljine, Ali Muratbegoviću, čitao sam nekada davno u listu BH Dani, te mi se istakao nevjerovatna i nadahnjujuća urezala u sjećanje, te sam je često pričao mojim prijateljima. Priča počinje nakon Drugog svjetskog rata, kada je Alija zbog straha od nadolazećeg režima odlučio emigrirati. Prvo se našao u Trstu, u kampu za izbjeglice, a odatle ide prema Rimu, gdje je upoznao presudnu ličnost za njegov život, a to je bio Slovenac Miran Pirih. Svi mi kad tad pronađemo nekoga ko nam je sudbinski poslat, da bi nam bio poput kompasa ili svjetionika. Njegov prijatelj bio je student agronomije, koji je u izbjegličkom kampu u Bolonji razmišljao u koju bi zemlju mogao otići. Otišao je u biblioteku i pronašao knjigu o Brazilu, i to je odmah postala njegova odluka, jer ga je priča o toj velikoj zemlji fascinirala. U Rimu zajedničkim novcem Alija i Miran u knjižari kupuju knjigu o Brazilu, gdje su doznali dosta o uzgoju kafe, prašumama, klimi i još mnogo čemu što je karakteristično za Brazil. Nakon mjesec dana Miran se upisao na spisak za odlazak u Brazil sa 1200 drugih izbjeglica, koji su se ukrcali na brod u Napolju. Iz Brazilske republike Parane Aliji su stizala pismo od njegovog prijatelja koji ga je molio da što prije dođe u Brazil. Ali Alija se plašio tamošnje klime i bolesti koje su harale. Strah od nepoznatog često nam je prepreka za sreću. Miran je od države kupio na otplatu 1000 hektara prašume, a dio je rezervisao i za svog prijatelja, poručivao je u pismu. Miran je na svoj put prilikom odlaska iz roditeljske kuće ponio 20 zlatnika, te mu je bilo lako sa tim kapitalom otpočeti nešto u Brazilu, budući da je zlato u to vrijeme imalo ogromnu vrijednost. Šta ću ja bez ičega tamo, mislio je Alija. Alija je dobio ponudu iz Kanade, gdje je trebao neko ko se razumije u obradu drveta. Alija je bio upravo taj, te je doplovio u okolinu Vancouvera. Ranije je radio kao gatermajstor i otac mu je imao manju pilanu, pa je on sve to dobro savladao. Uspješno je pokrenuo pilanu, ali prijatelj iz Brazila mu nije dao mira. Samo je pisao: dolazi, ovo je obećana zemlja. Nakon 2 godine u Kanadi pojavili su se kupci koji su željeli otkupiti pilanu i tu napraviti fabriku namještaja. Alija je tu bio posrednik, pa je dobio i za to dobru proviziju. A onda, zna se, krenuo je konačno za Brazil. Kada je javio da kreće, prijatelj Miran za njega je rezervisao jedno veće imanje nedaleko svog i poslao radnike da obore velika stabla, tako da se Alija odmah pri dolasku mogao prihvatiti posla. Baš tu se rađao grad Nova Esperanca, na mjestu gdje su za vrijeme Miranovog dolaska bile samo 3 kuće i mala crkva, a isti grad danas ilustracije radi ima oko 28.000 stanovnika. A evo kako je sve počelo. Miran je taj veliki posjed podijelio na placeve dimenzija 15 puta 50 metara i svakome ko je želio doći i tu sagraditi kuću davao je plac potpuno besplatno, ali između ostavljao bi jedan slobodan kako bi ga kasnije mogao prodati. Za te 2 godine Miran je uklonio oko 400 hektara prašume, oformio veliko imanje, sagradio kuću, 30 kuća za radnike, čak je zasadio i kafu. Tako se Alija posvetio uzgoju kafe, u čemu je bio veoma uspješan, i do svoje smrti je ostao upravo u Brazilu. Kafa sa njegovog imanja
nosila je brend Mondo Novo. Grad se razvijao, dolazili su doseljenici sa svih strana. Miran je postao politički predstavnik u Republici Parani, svojim entuzijazmom je radio za dobrobit svih, ali je nažalost izgubio život u saobraćajnoj nesreći, što je Ali jako teško palo. Nakon toga neke ustanove, ulice, trgovi u ovom gradu nose ime njegovog osnivača Mirana Piriha. I dok smo mi o Brazilu najviše doznali putem TV serija nakon minulog rata, po tim prostranstvima se nahodao i naradio jedan naš komšija, a da to nismo ni znali. Putevi daleki, zemlje i predjeli u sebi su sačuvali gnijezda za ljude iz daleka, gdje će se nahraniti svojom mrvicom sreće. Priča koju vam ispričah bila mi je toliko fascinantna da sam dugo maštao da sa nekim svojim prijateljem kolonizujem neki dio prašume, da podijelimo placeve i osnujemo grad. Ali vrijeme kolonizacije, vrijeme osnivanja gradova odavno je prošlo.